Uangalizi watukufu wa shabakati la internet ya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rire jailana ula wakati kao dora kazizana wa usiku wale wenu ukanga sijo ngarjoka wazima sinani ili rimtsansa ulieni zanyumeni harmainti hani na ngarjoka ya wazima na shababi mzima harmada kansan mwana yangu harma omji waikoni uhusu umhansi wa waheze dhamana wahimzaze swafil awal lelo yatendelea omji waikoni harma siasa ya hezi irumao lelo bibi Ahmada Jafar bibi hani Ahmada Jafar ikao do yani kiwa zedhamana zahe idara jimla ya homshirikiano no ulemengu urongo wawe lugha ya Kifaransa no ulimengu wa Kiarabu no msanganyihano baina ya he Komor ni le bara la Afrika vamananku ikao lelo mzadzehani ye daula ya Komor waono kaya esheo shahe mzaze mwikoni ngela himuo shiste hilo na hema stehi ya he daula imwananyasi Amerike mzima mengoni mashababi waikoni gujojiamwa harma ezi habari za hatu za Komor za usiku wale weinu tarehe 20 ya mwezi wa Septemba mahazi huzili wa 24 lesu ala haubua harma yezi habari za hatu za Komor ye hawa ishelewa na mavume harma ye shiwanza shanregesha moroni Prince Said Ibrahim bandia oandroa hazi waheleda holinu ngwajiundao harma madai ya hao osonima le shirika la nyumeni riliombe hao lije mwafaka nensi lije mwafaka nuarumishi harma ledaho lahe shiwanza shandrege shahatu ngarjobua ezi habari zatu za Komor harma ye unwani imnyambao l'expression veracito c'est quoi ngarjoka yayo de ilimu ya kilatin ngarjo tsansawa lesu alalinu banu haka ilon shosho shanguzo mengoni mweshi esho shanguzo shahe matangazo ne mtangazaji mtangazaji ngena inyambao expression veracito yabo wopanga ye mtangazaji alonu na uo yoka beton armé hosonima ye mahakama eka ye mtangazaji ngena ini ambao expression veracito ekangeni honkodeni yo beton armé ye mahakama okwa hundunzia ya uwira baishe yezi nganzo ike yezi ya shiguguru inulambao yezi ya kidiktature yezi ekeji uhunda bahanu bobira ekaye mtangazaji ngena ini ambao expresso veracito rabaje yo beton armé wamzinga kawe na kati ya bangu uto mahakama yo tsukansi bonsi mpala mahakama yo tsukansi bonsi mpala c'est expresso veracito enge hawari lonio banu abaha banu tiju abaha mtangazaji ngela dimuo yajue izo ya mbao hauke kakachujwa izo ya mbao ngujenda hogoa hauka daula ngio harma ibilili juu neke daula ngio ibilili juu
le taifa lote kazima yabo mnyanya uzia haini mruti mtangazaji na lawe hobaoni abaha haini mruti mtangazaji na lawe hobaoni abaha wandu waho mnyanya walo Ulaya walo Tanzania walo Bushini walo Senegali walo Maroko walo harme dunia kamili hata Amazoni wangu una haki watu wa mnyanya wa hao haukahindi ngwa harma jangwa ngwa msiruni ngwa nyao masuzi abo yu haki hao sheheni mrulo hundani abaha eni mrulo hundani abaha mengoni maondasi mzee consultant mengoni maondasi kartina haki abaha ya utoa mnyanya kartina haki ya utoa mnyanya haukare toa mnyanya ngari johenda hogoa hauri jihunde ngari bamba yao mahurani na unja mabangani ngari jokangi ngari jo jihunda mahurani na ubambaya mazambani rirensi ze dhamana za hatu nuandwasha hatu nuana hatu hauka rimonesani ndo ukae daula itoa ze grif hauka daula iremwa daula iremwa ngio bonti ngetapalao abo itoa ze grifu neke daula ngio ibili lijuu le taifa loto kadzima elurandima mimi ngamzambondo mimbaba wa wana sita haliti jabanu maha ya waza sitorea si jabanu maha ya waza sitorea tamba je suis l'intouchable de la République. Si jabanu mahaya waza, ça va hindi l'intouchable. Je suis l'intouchable de la République. Parce que si hakikisha wa utangazaji wangu, si hakikisha wa utangazaji wangu ka haza hangu daini. Sina hazia saya tena. Sika fundi titsuwa yenkandi ya ufundi. Sika mtangazaji wa he serikali wa he daula ya Komori na bangwa edambe jau rihanzishia jau kutina droit ya hanzi hajau kutina droit ya hamba jau ya matangazo rakaya di matangazo ya daula anzi hajau usanzi hejau endambe jau usambe jau ya matangazo ya he daula yona kufanya hazi mahamina ya kamili ortese sirenge azma sabanga mwedo zangu ngamwendo na jirume yokaija kanyangu decision amanda hiyo amrina dunia ngamisha watapalao lelo o aeroport ndabwamba okanga gwanzo wendeza watolwa muhazini mwishele bala ya lelo mkomori ya hundamba hazi yazume ngomili ya renge decision ambe kanga mwedo zangu nsutsa he hazi yo ngamodo zangu ngamodo na jirume wotsida haina mndu wotsijuwanu hakainu nsikao ngio harumatabu ya hazi halafu lele ye mndu yambo ngondo zahe na ya sange niyo mahaminane ya kamili tsikaniyo ortese samanga mwedo zangu hakansi tayari ndwambiwa izo za lazimu nede na hambe ndwambiwa izo za lazimu ni anzihe njazona masulaha sabanga mwenjonene zangu wa mine dena jirume ndwamba izo mimi nifikirio nanzihe izo mimi ni aminio shansuanzi ha izo sirkali zijo wajibia msuhamba izo sirkali jo jibiwa abakati ya uti matangazo abakati hiyo ya uti matangazo sirenge decision yo hatana lelo sirenge decision yo hatana lelo nsujita wona renge decision yo hatana lelo nsujita gami fieri wona renge decision yo na ransie posto budgetaire hangu orte sena jazangu bami na jan lo huri lo independent watsomru bo sijuba nu jojo undikte na bezo yeye sijo humjibia
watso mndu bonsijubanu tena wonga mumtoreyo emndu lobanu wa unambia nambe izo zijo humjibia yeye ekangwanzo ambe izo zijo nambe izo zijo hujibia wewe sohima wewe uzambe wewe shamimi Ibrahima mihamba izo nifikirio nizo ni aminio ikao kazina huntia harma balbala zinsababisha emahainu tsamba je suis l'intouchable de la République. L'intouchable de la République. Parce que hindi sielewe matangazo yani ka ekakutsina ini ambao expresso veracito wakutsoja urongowa bahari ngwanzo ukoda uniaho udoporo harimo telefoni habajau lisihili heya lirandrandra kwamba jau bo Ibrahima baiso desjo urijibia nzo uzambe wewe heni nambao ganzo iketizi verifiye ngamina expresso veracito parce que wodo mzinga wa mtangazaji ekangenu yo torea yo demana na torea yo demana na torea mintu torea wanduka abotsi wa torea ngamwa nyaliyo na wakakia parce que ngamdhara ukakabasi mndulo na akili hana mia ujawa ngamomboka ngamina mvunga mina majombo mdoshidani wana l'expresso veracito heni rongoni fanya umi ufanya enquête senge à la recherche de l'information tikanaze information ranzinge tijabanu gatamba yode maana ikawo kamno parojoshia ukaya Ibrahima inusa haringutswa hane mahakama ndina njema bangani ne tsatsaya ne expose mndu mshangu ne expose mndu mshangu no wana hangu impossible avec le grand I en majuscule impossible tizamba ngamzamo ngamzirejezo nizambe ukaya je suis l'intouchable c'est intouchable kangamina majobonga mina mvu hazinu tisomo tiyelewa mahaminane ya kamili na kafundi na ranzi na bauka ngamanzoni kemtangazaji ani daula duani convertisse e daula ya Komori duani convertisse wansomesa wao wansomesa wao de daula. Moi je suis fabriqué par l'État en tant que journaliste, je suis formé par l'État et daula di ansomesa matangazo si bona yaelewa si aminu kainde hazi ni tukufu ya hangu ngam amin heni usiku tizambano heni usiku njo parwa ni mahakama kamna wishia wandu zangu wahime wadoli zankarankara walansina kautaha sendika ido himaili zankarankara bala journaliste wa hatu arengwa bala Emana hatu mikoni bala emana hatu mbatsa shimejotare nga mbatsi dise parce que si zambando ngamfanye hazi inu hamase na ujizi kati usiku banu mjo ushangazi wabwa ikona hata sababu nami he hazinu kabati usiku bwa basa mjo ushangazi wa hata sababu nami he hazinu kabati syndicat mjo ushangazi wa parce que je suis un arbitre central. Je suis un arbitre central. Modo mpira, wale arbitre centrali, wandu nsipia okuhanga mpira, okwaso jiwanie. Et arbitre central. Udungo ureso mpira, wandu nsipia ma telespectateur wangalia mpira, okwaso jiwanie. Ha, ona arbitre ula jokarivuzilie penalty la kajaivuzia. Wale kufra ila hatu hanikawala. Yoke lawa. Yoke lawa. Arbitre central e shahahela wama. Oh, bala joka fanya jao. Bala joka vuzia jao. Bala hanje sase dakika. Bala jao. C'est ça, j'assume. Wandu wanangali yao. Ntina haja wanti pia. Watsonanza. Parce que si elewa esprit yo kamimi arbitre central. Wandu wanangali yao nuanishili yao nsina benzue na tao hitwani hangu kamtungo hanza wandu wanu watsodonanza watsodokubalizo nambao
Sisi bado. Na mnanze na msinanze izo msahau ndongo nzima. Mje mhime mnishilie. Izo ndugu ni msahau nizo basi. Mnishilie mjie harmaze YouTube za hangu maabone. Mdoni shili ya roalo bonzeru walo hundani. Mdoni njia harme abonema. Harme YouTube ya heshaba katile internet ya. No wandu warenga uze video za hangu mdoni njia mwensaha mwenangalia. Bas. Zote ndugu ni msahau. Komanteri. Hauka nyinyi mlio harme Facebook. Nika mje tafsiri ya komanteri. Nika mje ufanya komanteri. Paske komanteri ganzo amdoka u Canada kamengo miraru wanu. Ganzo unishilie ze daka mengo miraru za hangu nge uje ufanye komanteri. Ukahujibiwa, partinu ujibiwa, kujajibiwa. Shawe mndu ikawa hata na joandisa. Iye video ya hangu. Naba assalamu alaikum. Goto andiso naba midaba mi mjinga mi jao. Yawe yo komanteri. Yani, yo de mengo ni mene nabaka. Je ne regarde pas les commentaires. Parce que komanteri, wamdu jokansi ya tulilero ya kensi ya nishilie. Zedakika za hangu na jabanu ya angale text ya hangu inamna na ihansi ya mbe zinunga midawe zinunsi dawe banu mime ngenda miti jokasa mbaja unamna kadha balanga bondongo fulani wazidiwa za jau. C'est ça les commentaires. Chaque commentaire ya majulungwe. Commentaire ya majulungwe ngam konsi bangala majulungwe. Hauni nyima soma hole koli. Mdusu andi so commentaire amre jani ko text ya soma. Ya elewa ranzi ngado fanya commentaire. Nyinyi wanazioni mwasoma oli molikoli. Hata ujone fei fundi haitoa. Hahunikayo honkodeni. Goso joandi sofanya commentaire. Ye kuna usoma text. Waelewa ranzi, wasoma handani, waelewa, wasoma kadabili, waelewa hata kadondaru. Waelewa ngewa joandi sa commentaire. Yode tafsiri ya commentaire. Donc yabo si jabanu lelo. Lelo ni shemezeji. Wali hode zijirio. Haka Mamun wa yulo Putin. Vamana jimla wa hele dahola. AMPC. Adese lelo. Miumanza haka ya mustarabu na haina mdu mustarabu ya soma miumste. Rilola dahodzima, rilola faminzima. Rilola faminzima. De nyanji. De nyanji ya tsujini. De nyanji ya nsujini na nyanji ya basar solo la famille nzima. Abo mimndala dhimuni mnike mastehi hiba ya nike mastehi. Siba himna shoni ya soma. Shomwe ndo soze vama na zahahe njakuba lukangu zende sondo. Tizreme. Ima vamana nwarumishi wa hele daho. La heshi wanza shanda igesha moroni Prince Saidi Ibrahim. Ranziwo wa komer. Nwa adese kwa jelewa wadhani hama balaga mina bras de fer ya hangu da bina Mamun. Mintina shiengo sha hangu da bina mdu. Mi samba mi arbitre central. E arenda na ini vuzie ndumari. Bai. E afanya kufra ni vuzie. E afanyame ni vuzie. Mpira wende touche ni vuzie. E orgeux ni vuzie. C'est ça. Ça c'est mon travail. Awon sina problem. Ya kariba nurilola da hodzima, enyanzima, faminzima, ya bongela dimu, njeni mhalili yeshuno ya dorenda wakomori nai. Ça non. Ça non. Ça c'est pas à la non. Ça c'est pas à la non. Ce n'est pas à la non. Sile namna hangu, sile ze tabia za hangu. Tabia za hangu mi arbitre central obaloe haki. Abodo banu ko hima. Yabo dubahanu ko hima. Lino shirika la Kiarabu la kijeni libalao mali lijeli rengeze eshiwanza shandege shahatu. Haukeshi wanza shandege shahatu shilati shiwanza shandege shakawaida yansi. Yabo bandi ya shirika nga lijoka hujaba harmensi ya hatu. Kabu wandu wenji walio aeropori kao wao hata lezina emadzina ya hau kwa lonjo uyanzia. Shabanu mrutu jo usoma na mrutu jo hanziha tsukaika jiuni kwa hazi. Mrutu jo usoma ha mrutu jo hanziha tsukaika jiuni kwa hazi. Mrutu rongo wa shizungu au turongo wa shingereza au turongo wa sharabu tsukaika jiuni kwa hazi. Ngabo ze hazi zilo aeroport za ho wasoma. Ngabo ze hazi zilo aeroport za ho wandu watu soma. Yemri afanya mahakume hau mahashirini hau mahamengo miraru.
ngabaja ushirika la nyumeni gujamba uka enda zaho gufanywa examen yamba enda zaho wi examen ngelazimu wandu wa nyumeni wa haja waangalie wandu wajoka kufanya hazi ndao nao yo haki hao sha abantu mimi sifanya hazi mahamengo miraro daoni hunu wanu misifanya hazi mahamitsanu hoda honi hunu sirengo mda hazi hoda honi hunu misi mpundra misi exclave hoda honi hunu mimndwa hazi yaweka le shirika la nyumeni lija kalsuni kubali ukami minga mina profili yani ngamine maarifa nezenrongo za stahikini fanya hazo aeroport ngwarenga wandu ajine katsidami shaze haki za hangu za mahamili haumahamengo miraru na kauhazini hunu gilathimoni kiwazo vanwe problemu ya jiro aeroport lelo inu problemu ya communication bat serikali kejaeleza wanro hazi o aeroport iso duba mamunu hatso duba habalawa ujabari no utakabarifu wahahe ye wizara ya hemi safara kaijarlole ya hahandani ebane kari janga de procédé ze entretien zinu baina hoando hazine le shirika la nyumeni abo bien sûr ngaba joka gafu ezi avion zijoka hangu habonze ho huja harmon fumo uo engwa joka ufanya hazi dauna wandu hindrini ekwando hazi walo aeroport wa greve los alala he serikali hauka serikali shahahe adli serikali yekaro improvise serikali yo twalia rahana uwandu ontipia hajoka yabo ngabajoka me contentement ngabajoka ya bras de fer entre wajoka anza watolo hazini habu ya kakamja communiquer hauka hotolo hazini wandu ontipia walo aeroport kwa natsoja ubako kwa natsoja ubako aeroport wandu wakaujusiwa hasiasa unda uvuriziwa ho aeroport wonsi pia wala kwa natsoja ufanyazo aeroport na mkerazo unda ukana baraka sha banda kutsi ufanya hazo aeroport ezi haki zao ngocho dhulumiwa ba kwamba ende zao haya bo yonkodo serikali ya wakati hiyo abo warende hawajufumu ngwanzo atenkodo sha haina mliarengwa hazini ekanguroho hazini gutolo hazini yoni kwasi haki zake donc ngamrejezo na mbukaya inu problem ya communication serikali na warengeze dhamana za hao waeleze wandu wafanya hazi o aeroport ka banu kabaja ushirika la nyumeni shirika la nyumeni lokal na kaurenga wandu walo hunu pia wafanya hazi daunanyi wanu nyinyi mja hunu shamja hunu hasiasa wewe ngo joke maarifa ya hao kusina maarifa ya ufanya hazi hunu uja hunu hasiasa riyo de riski hao shabaha wanu hajaba hangwa joka urenga wastaarabu namna kadha na namna kadha yabo wewe tulilia bango joni kwaze eze haki za hao wende wajitapilie harma maisha mandwa jina bwando huli bwando nim nyinyi serikali na mueleze nyinyi entreprise maja abaha na mueleze mkinaize ema wando hazi wa Komori walio harmeshi wanda shandege shawasike bras de fer na mizinga wa Komori wa ulahwa hamizinga na cremogene na zinundongoza kaulahimu mahadisi ranzi wandu wandise ufanya operation ya hezi entretienzini ngamdhani ya ukaya ze haki za ho warumishi walio harmale daho la heshwanda shandege shahatu ngelahimuani kiwazo mdatsusamba ngudumizi wa jawiyende zahe jau yaboje ibo mze serikali lamuha kabanu banu narkeradi banu emana lelo walo wadilifu banu emana balo si yenda wo ndabu yakaya ngabo matangazo matangazo undo uzi ikaw ye serikali weishia wo kwaji uraria mbe hanga fanya uzi nuraza hebo konga matangazo banu inu pouvoir gouvernement nganya pouvoir yahani parce que ngabo daula ilona chef de l'état na serikali nyinyi serikali na mtozi swani hani ukabanu ngabo matangazo bayo karna ushindari wane nanyi rimfungeni mananganya mahakama tena yo pouvoir karna ushindari harazi hizo nyinyi manzao mananganya pouvoir ya saya de madepite sisi
sisi watu pouvoir ya hatu do urongowa zinu mfanyao kazi jadunga sharia, zinu mfanyao zidungu sharia, yabo sisi sinema arbitre ango jojo ukamtangaza jije ekakutusa haukubali institution kuu ya henti yehutundao wewe baho bomtangazaji ngojojo ukamtangaza jije ekakutusa hau respecte ya ukavanu ngabo institution ya he daula itundao ye matangazo no watangazaji yokena ukiri mruna tsuwe nkandu ya honze inyende zahe hauka ezi inu ya azali inu nesese wanua panga warumeda hari mruna tsuwe nkandu inu ya bemiti mtangazaji nga mwono nake politisyen do shida na daminao shekade ezi inu ya azaliri sariwono inde ezi ya Tanzani inde ezi sungo uruma Tanzani wiyo mpango wa Belu na Msaidie na Fatihu na Azali wapanga ukaya ngwarumao banu dahari na Mustadrani na Mirwadi na Sarkozy ngwarumao banu dahari izo mzijua hauka mdaziju amtosiribanu lelo amtosiribanu lelo na minga mivamana wajipanga ukakwana uchilili ya ezinu shang ngwajodora vuti wajipanga nyinyi opposition mara ujipanga wajipanga ngwafanya we system ya Tanzania le system ya Julius Nyerere na Ali Hassan na Makapo Nando na Makufuli na Kikwete na Samia Suluhu yo parti nzima yo parti politiki nzima maraisi sita weide wa sita Samia Suluhu inu parti nzima iliyo Tanzania wanunizana wakubaliana ya ukaya paka moja ngefo ani ngwaona yezi ya mhono shuma wamba ngabarao voti amduna dunia ngwahundao Ranzi Julius Nyerere na Ali Hassani na gonelewa hau na Makapo na Dobina na Makufuli na Kikwete Samia wono ola hafu wei harenge vice president wae inde namne processus ya Tanzania namna endao yode namna bahe Belu na Msaidie na Sarkozy na Mirwadi na Fatihu na Azali wapango mpango unuka na Mustadrani ya ukaya wanu 2029 ezinge ndo nzwani 2029 ezinge ndo nzwani ujoka uruma wakati mrongoza ni opposition mhara ulema ujoka uruma mdu mwana wa CRC mwana wa CRC kakamjadamu hasena bondi arume mahakume wandu SRC wandu arume mahakume tena 2030 hata 2040 ikawene dahu 2040 ngeno mwali ndao wa the system wiyo ya Tanzania shaizo kwa jatozi fanyaja ubahi hadi wareme na bao la msanga bao nyujwa bao la msanga bano ugangi uharamishiwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wananuni sawalangwa wararu angwa wane wananuni baso wananuni da wao wananuni da wao mahakume yo mahaminga maha 40 kume kumhara ulam habo opposition kam sugore di hama beje ranziba la tana lelo hani mkubali ukaya wa mnyanya wa huandu wa Ulaya do mnyanya wa huandu wa Ulaya wa udo joka umnikaniezi dani do mnyanya wa Facebook wa udo joka umnikaniezi enye do mnyanya wa Facebook udo joka umnikaniezi
do mnyanya wa Facebook nyinyi wa opposition do mnyanya wa Facebook wonu male wa kadojo kauja ubalezi uje umnikeni ye niveau ya wandu wa Facebook msahau mnikeni yezi ngyo hambwani bwana uli bwana ni Mungu henye ye niveau ya maarifa ya wandu wa Facebook wasa manzo malinde bo opposition wende wa isahezi yo wamwere yeni henye ngyo hambwani swafi jituliza zero zani lelo ikoni Raisa Azali hadi habahansa haya mlima juu lelo usikwalewe inu yo decree la wajana usikwalewe inu yeyezi Raisa Azali hadi babo habahansa haya mlima juu harma mji wa ikoni harma siasa ya he pouvoir ya loniyo ya itarumwe namna yanzao hakalelo harenge ye wizara ya hezi habari zobo nzeno mshirikiano pia zemvu hatowa zemvu zonti pia za he wizara ya hezi habari zobo nze haizinika ye mrumshe wa Hamada Jafari Baraka Papa Aymen hazinika bibiani Atwali Haji directrice générale de la coopération internationale de la francophonie du monde arabe, de la diaspora, de l'Afrique intégrée. De l'Afrique intégrée. Yani ye wizara, ya hezabar zobonze, isofusanyi wabwazima pia. Ze pouvoiri pia za he wizara, zisanganywa pia zinikwa hani Atwali Haji. Bemzaze mwikoni de beramu lelo ilo harma wa mjwa ikoni de beramu ya hemzade mwikoni lelo harme tare yini ya hatu ya lelo yo de beramu ya homjwa ikoni lelo masha Allah bo ibakisha ye bibiani angu do kautsabu hanamna je hasta hiki hauka kadru mzima mengoni mema kadru wa huu yastahamilia avec l'expérience harmale daho la he wizara ya habari zomonzi Azali lelo habahansa haya mlima juu Azali lelo wamwimilia ikoni ngwambao habahansa haya mlima juu yode mana rampare mwananyasi americain mzima mengoni mwema shababi waho umji wa ikoni soi mwananyasi americain Mwananyasi americain mzaze wa humji ulona humji lelo hanikuwa zetu amana za he wizara ya heza habari zobonze ukamudiru jimla wa he ulimengu wonze diaspora ye francophonie yani zemvuzo ntipa za he wizara mzaze haniki wa mzaze hani ngamjukamba jelelo mwana americain kabli ya ujibu ile swala lao mwanama zuki wangu Ibrahim Yunusa ulio konsulta garjo sabiki hamando ri rambe kala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd kwezi maislamu watukufu mlio haruma e dunia nanyi mlio hondani mwe Komori nano walio bonze wa Komori tosa na salamu juu ya hanyu garjohum tosani hezen tosa za Kiislamu rambe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kabla ya ujibu garjo mwombele anidua heni bahanu balomanda Muislamu Mwenyezi Mungu amnike unono na nchida na swiha deneze ahali zahe haureje harume swala mtangazaji aruzisayo banu hamande heli ratamani rije haruma matangazo mahu hamanda anu yaishidiwao haruma dunia kamil kususwa ni haina bahanu balomana Mkomori gwedombio ya dunge matangazo ya shabakatil internetia hauka uwode mru ulio albit harume fatri ya lelo harume Komori yode mana ratamani rinikiwa fursa wa dhahabu inu rijebanu rijera behindri kwezi mtukufu mheshimiwa Saidina Rais al-Imam Azali Osman rijabanu hauti jabanu hadzina la hangu mimi Americain
ohatu ikoni shababi mzima miongoni mwa shababi waho mji wa ikoni karjaja rongole mji shari jara mbeza hatu hojumwa ye furaha neraha nouzade rilo nuo haruma ye masiwa nenti hakalelo bwana rais kwezi hotukufu waho ngar aminio haungam amini yauka oweni wahaho no pezo machu wahaho na hikma yahaho ngiyo njema hakalelo kurenge mwanda mbaleka yao ngena msomo ngena ujuzi jome ngena experience yahazi yaifanya muda mwinji harumwe wizara yahezi habari zobonze humnika dhamana nkuu hamandezi ele bombe rujombe ya hindi Mwenyezi Mungu namshindize hojumweze dhamana nziro yani kiwazo Mwenyezi Mungu yajaidie zifai yensi hojimlifu zifai yebavu zifai wa mji zifai wa karibu naye mini humu daimunyi yairumie haruma unono na umriminji na furahana raha Mwenyezi Mungu yajaidie yashinde hazi she hazi timshinde hazi na lahango Amerika holiho tihunde bahati tizalwa haruma mji wa ikoni ngamjuo ezenkulio ne ze tartibu ne biswara ne roho njema yahe mwanamshe mwikoni baleka yao lelo sadna rais hunika emzade mwikoni hunika emzade mbambao hunika emzade mgazija hunika emzade mkomori hauka emzade wamnika utukufunu wahe hazinku inu hunikwa na washe wahe komor bali doa na wahe komor wahe masiwa ya nyonti pia hauka eze dhamana zihundu mruya zamlazimu ndondondo gar aminio yauka wa mtwanziani wa bwana secretaire general wahe ya daula ya lelo yani mandisi jimla Nur el-Fath zida ya hamba ya ukangasi haruma renuvo hakika lelo isainjia nziani hasa hatiye zekaba mbonzi tena zimbizo sisi wana wahensini lona mahaba na nyanzo na dua njema za ukamnyezi Mungu ya unensi hatu inu ya irende jezensi Mwenyezi Mungu ya nike ya rais wa daula inu unono na chida na fikra njema na biswara njema hamadizo ya lonizo wamejanwa na chama wa serikali ya hahe wawaswidishe yensi inu usoni waiheze hajui pepe abo ngasad na rais ngaruombe yao wangalie haina bahanu walo mwana mkomori ya soma ujokana imani na irumbi na nyanzo za hensinu umtsahe ya jiafanye hazi harumwensinu umnike ze dhamana wajau za mlazimu umnike haina pouvoir ya ushinda ya endesensi inu umnike ubuwe ya milangu haina mndu yafanye ezahe dhamana yanikiwa yazitekeleze harumo wajo ushinda wazifanye omfano de mwana mshemu ikoni woi mwanani waswaliha haji wamnika ze dhamana kuzinu Mwenyezi Mungu ngojo hujaza heri hauka gar aminio yauka ensinu ngo itashio heri al-Imam Azali hafallallahu rahamkallahu fira lahu ma takaddama wa min dhanbik Mwenyezi Mungu ngojo hujaza heri marhaba mwanama americain ya hamade namna mridu ngao ya bori hutosu mwanama americain ya voga jo para wakati undwa jina harmo mpango mahususu chalelo indizi habari za Komori ya vonga hushukuria marhaba menji mwanama americain haumbuliani ndio kadele twaramu rilo nilo hamiso uhusu mpira wa Komor ne shiwanza shama taifa sha Omnisport enamna ralembelea ekipe ya taifa ya hatu riwono ye déplacement yafanywa usiku wa jana tarehe 19 ya hemhu wa serikali bwana Nur el-Fath honjia harma shiwanza sha Omnisport wenda yende yaone yezijirio rijibiwa ne déplacement ya surprise ikao ya tekeleziwa nemhu wa serikali mwananyasi Nur el-Fath shangaranzao wa Komori ngaranzao rione resultats zijoka njema senari jibi wa bwahenda winda wao na zetabu zilio harma yeshiwanza sha Omnisport haukaya zenrongo nzima zilitsanganya abahadi kipu ya hatu ya Salakanti onge rihisi emio ya hatu yauka ngorambuo yaukaya eka karjashinda rafanya daula kejashinda ya tekeleza ze wajibu za hayo abaha
rashinda zentsabu za hatu na Tunisi, zentsabu za hatu na Tunisi zaresheha ereturia hatu ya resheha unu harimweshi wanza shatu wakumuringu ajokoza ebonge ngaruhombe yao jitihadi inji dawena ye federation ni wizara ya houlezi nunaijana ne sport nyezi mgari betaufiki ye tere hatu ishinde ihundane neze haki za lazim ikubaliwa ne federation au nele kungumanyo la mpira wa mduha daraja ya Afrika kan nyezi mgari betaufiki eze machi zatu zireshe na uhombea jitihadi zinji ili wena ya wizara wena ya federation ya hatu nyezi mgambe ni ushinzi hata ze machi za hatu zije zireshehe haruma eshi wanza shama taifasha omnisport maluzin marhaba menji na uumba Mwenyezi Mungu mtukufu lijeru na nyazema eke mauti iliva nafasi tosa na salamu hoju ya hani